tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Awanan mo iti bain na kayo makaruba. Rumarte natural ta sumango kanyak. Ay na, Anton! Anton, nabartak ka manan. Anya kamutan. Awan pa'y tirabii nagawid ka saan ka nabartak. Ay na, maasyan ka kumamot di tabagim. Di na man. Pakibiyangan si Ema. Diyak daw dawatan ka tigat gatang ko iti arak. Anya? Wen, saan mo adaw-dawatan kanyak tigat-gatang mo ti arak? Ngam panunutim kumamot ti salunat mo. Nagadwa sa asawa. Panawan nak dito, no di mo kaya ta pagpapasan nga iti pong tuto. Nay! Anya? Nanang, nabartak mo na ni Uncle Anton. Wen nga rod anak ko. Pukaw man na pukaw. Nakababain ka dagiti ka aruba. Day tangarod ka ta. Tunggal agawid, nabartak. Ala, umunig kan ije silid mo. Amangan numangag na kan ni uncle mo. Ad-adaman ng ti panagpungtot na. Umunig ta nanang. Amang ano da kayo ti pagpupudutan na. Si kamad kaya ang pare Anton. Wan pare. Nasapa ngay may dito terse na tagpungarap. Unay kamatan pards. Danggag ko ti panagpukpuk ka mo drabi. Ito adda ka manan ditoy. Kasta talaga pare. Ada nga rut. Warda nga gatang ko iti arak diag syatak. Anya? Awan din makalapit kanya. Uminumak. Kagingagagad ka. Imbag man tawan may bagbagan ni makan ka. Awan! Awan karbangan na na dyan na may papan iti panagin inom ko. Asawa ka lang eh. Isong awan marami na. Saan kumakasta pare? Asawa ni Emma. Iso sana kasta ti panagsasawam kun kwa na. Apa yakit kita nakyara Ha? Nabartak ka man en tatang? Wan, oray uminuma ka na ko. Sana bale, itid kumiti, ti amin na kayat mo. Ading Kiara, umay kanta maturog tan. Ada pa'y klase tayo itong bigat. Oy, sikang ubing. Lumakit kita nga sarsarita kami nga gamadi ka makibibiyang, ha? Ha? Saan mo't Uncle? Arabi nga min una yan. Kat ada pa'y klase min itong bigat. Di nak man nawawagan ti Uncle. Sika, Gino, saan kakapkapin ano? Ha? Anak na ka ni Emma, iti kinabalasan. Day tatiin mo lang iti panunod mo. Saan ka kapin ano? Gino, anak. Apay akas ta tilangam. Kasla nagsangsangit ka. Nanang, Ibagam no adda parikot mo, iti kastaam mo. ni Uncle Anton nga min. Agkakasakit ti panagsasao na kanyak. Anya? Naku nana, andi na kanukap-kapin ano. Una yun ni Anton. Ala, bayam. Tasya kung ti makaamo makisarita ken ko na, anak. Saan na nanang? Ang mga no panunutin na nagipulong hak. Ang mga no pagpupudutan na tumanin inton mabartak. Iso saanan? Anton, nasaya at saan ka anak kainom asim mangpet. Kaya't ka akasarita. May papanitian niya. Nakasaritak ni Gino. Apay, ada ka di parikot mo iti anak ko. Apay, nagipulong ka di manankan ka na di anak mo. Talaga pagpungpong tutan ni Gino. Anya? Awan mo ti aramidin na asaan anasaya at kin ka. Oo na.
Ang pasalsali dito'y balay. Isupay apakpakanan. Anya? Ibagam ti kasta iti anak ko. Isidir mo ti ultimo kan kanan na. Anya kamutan, Anton? Una, gapot adya kanan ni Kyra, isupay makiinagaw. No apay lang amin nga inalam dito'y dayjay nga ubing. Imbatim la kumalatan kadagiti naganak mo Anya? Ay na pare, urasan mo aputot ni Gino. Ibilang mo latta kumakaspod nung anak mo. Gaputa, anak kat nga rin ma. Ora anya ti aramidag, pards, jak marami ti bagbagam. Awan madagas nga raramidan na kan ka ubing. Kan may sa rumbang kiti pagyamanam ti kadda na. Anya ti amom, no isunto ti makatulong kan ka, inton lumakay ka. Adamot ni Kyra nga anak ko. Iso jak namnaman dayjay nga anak ni Emma. Kaya't kung nga pumanaw langan, mapanlatan ijayan ni Lola na. Anya? Pasalsali iji balay. Imbes nga umdas kada kami timakan. Sana na. Tadapay ang makiinagaw iti anak ko. O ala, Gino. Kyra, mangantayon. Wow! Nagimas matan ti si data yun, nanang. Wow, fried chicken. Inatang ko na ito para iti dalawa tao. Saan ka karaman, Gino? Kastoy ti rumbang iti dayto. Apay nga impak buyulat tan tinakamallo kong asabaw iti pinggan ko, uncle. Anya kamutan, Anton? Anya ka din dito nga aramidam. Apay akas ta ti tratom iti anak ko. Bagakan ka ano, di mo kaya takas ti trato. Ipan mo, ijayan da lolo ken lola na. Ijay ayan ti aman, ano iso? Ala, Gino. Gusto na anak ko. Si daam langan da ito si Dak, ha? Gusto na, di ka nagsangit. Punsintidor ka ngamin. Napatpatag ta anak mo. Ngam siya nga asawa. Ha! Pwa! Wow, nagpintas mo tanti ka barbara abag mo, ading Kyra. Wan manong Gino, ginatang ni tatang da ito ya para kanya. Kasta ka di. Apay manong, awan ka di ginatang na para ken ka? Kwa, awan. Ngam okay lang. Gaputa, mayat pa jay daan abag ko. Ay, Do kayat mo ma, tika barbaro abag. Awagam, no asino ti amam. Iso ti gumatang, iti parakan ka. Ha? Ay, di kay madanagan ang kalanton. Kalpasan iti dayto yung school year. Ijayak ton ayan da lola ken lolo. Ijayak ton nga gadal. Nasayat. Apay-pay lang nga oray mamalpas dahito yung school year. Mabalin mat nga itan. Gino, anak ko, pasensya ka na. Ngam da ito iti amo kapag saya atam. Nanang, Amok anatal na tibiyag mo, no adakan to ijayan da lolam. uwan nanang. Iti dayto yung kinaubing ko. Maawatan kayo. Di kagdanag. Agsingsing putak ijaan da lolo ken lola. Agyaman nukasta anak ko. Ken igaid ko ti agadal. Ikarik dayta kada kayo. Agyaman ako na, Gino anak. Sapay ko ma, tasaan nga agsaksakit tinakam mo. Kastamutin ka ni uncle mo, ha? Uwan nanang. Sana nasakit tinakam ko ken kwa na. Anya, kasta tinararamid ni Anton kan ka, apaw. Uwan lola. Pasig nga kakasakit ti sa una may papan kanya. Gaputa sa anak kanu nga anak. Anya, Angim sa nabali. Ada akon ditoy. Awanin ni Uncle Anton namang paspasakit kanya. ay, una yan da dya tao. Sapay ko mga raw. Tasaan na pagbabaw yan dagita ngay nararamid na kan ka. Ay na, kamaudsyanan na. Graduar ka matan, Gino, apok. Talulangan ngal daw, graduation yun. Uwan lola. Kat agyaman ak una iti anon siya para kanya. Tanuawan kayo. Jakmat naragpat da ito eh.
Awan na niya man na, apok. Pakaragsakan mi unay kan nilulom da ito agundaway. Ay na, kasla ka, ano lang, hindi may kakada kamay. Nagbita talaga ti panawan. Sa nga pulo at awan ng tinapalabas, Lola. Manipod pimanawak ijayan dananang. Ay, iwang gayam. Inawagam ka din ni Nanang Maum. Impaka Maum ti may papaniti pa naggraduar mo iti mabait. Inawaga kong Lola. Ang alanganan sa makaumay ni Nanang. Tawan kaduan ni Uncle Anton iji balayda. Awan mga sikasukon ko na. Ha? Saan nga minan ang makapagna ni Uncle Anton? Manipod na disgrasya iti motor. Nakaidalatan. Kastawanay nga mintipan nakadunor ti may saasaka na. Ay. Isuanas kin ada kayon ti mang kadwa kanyak. Mawatak no sana makaumay ni Nanang. Ni Gino ka di siya kinasarita mi ti cellphone ni tay. Ha? Wen? Ni Gino. Kumusta ba ni Gino? Nasaya at matlat talakay. Kinapuddo na. Umadanin ti graduation na. Ibagbaga na ano mabalin ko makat mapanak. Kasta ka di. Kakat mapan ka. Sana bale, tasan ka ba't ngagbayag ijay. Ngam mapanak, asino ko mga iti kadwang dito'y balay. Awan agluto iti kanam. Kan mga sikasukan ka. Ha? Alalakay. Awan gaya man isa ang ta. Naibusan ti bagasta. Kasta ka di. Awagan man ni Kyra. Ah? Maawatan namot siguro na ijay. Tamo namot nga awan trabaho ta. Sige, mabit lang nga rod taawaga. Hello, Kyra anak. Anya ti bagayo nanang? Kwa, awan nga minon isa ang mikan ni tatang mo. Mga no, adakwartam anak ko, mabalin ko abuludan. Payadak to apaman ang makatrabaho ak. Anya nga ti may pautang ko kada kayo? Amo yumot nga addan bukod ko a pamilya nanang. Ken may isa. Saan a breastfeed da ito anak ko? Iso gatas na kanayon ti paggasgastusan mi. Anya? Ibagayo man ka ni tata. Agsapol iti trabaho na. Di trabaho akabal lang ti baldado akas ken ko ana. Iti kasta. Ada serbidya kinalastog na idi saan pay ana disgrasya. Kyra anak ko, saan kumamot akasta at ipanagsasaum ijay amam? No saan aga po iti kinalastog ni tatang. Ken kinamamartek na. No dimngeg kumamot iti sao. Saan kumakasta tinapasama ken ko ana nanang. Nalabit nga trabaho pa ila kumaita. Tapno aday gatang yo iti masapsapul yo. Ne, in-cancel nan. Ayaw na yan ti anak ko. Kasla saanan anaganak ti pangibilbilangan na kada kami. Anya. Nangig mo tinagsaritaan mi kan ni Kyra itay. Wan bakit? Nangag ko amin dagiti na ibagana. Dakkel tinagbaliwan ni Kyra. Basol ko bakit? Gapo iti bisyo. Nabaybayan kayo pamilya. Ken gapo iti kinalastog ko idi. Impagarup ko no kanayon na kanapigsa. Adyak kasapulan titulong ti siya sino man. Egam nagbidutak. Anton. Basol ko na ito eh. Iswa na sa anak asawa ni Kyra. Gapo tadyak man lang na isuro itinasaya at kasama. Pinapanaw ko matili ni Gino. Time pagarup ko adjakon kasapulan. Ngamita, sa pulak matlaan. Anya. Agbababawi ang itan. Kaya't ko nga urnusan ti amin. Ngamjakon kabalan, gapo iti sitwasyon ko. Ita. Sa pulam ni Gino. Ti anak ko akanayon mo apagsasawan. Apulos adi na kasinong batang iti baribar. Pagbabawiyak na kitang inararamit ko. Ket sapay la ko ma. Tadan tugon daway ang makapagkidawak iti pamakawan ni Gino.
Oh, Gino, apo. Itaman pa yan na sa ka nagawid. Wen lola, ada na patagapapanak ita. Ha? Sarong karagda nanang kan ang kalanton ija syudad lola. Ha? Ay, kutwon na. Imawag ni nanang itay. Agkasapulan da kano. Kaasi damat. Isa o mapanak iti ayanda. Pasyarak ida. Tapambarak mo tan amang tad iti masapsapul da. Ay na, maragsakan nak para kan kapok. Tanasaya at tigalad mo. Pagyamanak unay, gaputan na nakam ka. Itilaksid ti sana nasaya at ngayon pakpakita. Kanim parparik na ni Anton kan kay ti kalabas. Kat sidadaan kalata tumulong ita, takasapulan da ka. Wen lola. Gapo kada kayo da ito akinasayaat ko. Insuro dak ngamin iti husto. Gino, anak ko. Agyaman nagtimay ka. Una nang. Nagliwak iti trabaho tapno masarungkaran kayo kani Uncle Anton. Gino, anak ko. Inawagan nak iti anak, Uncle. Pakawanan ako, maanak ko. Amo ka nagkurangak. Nagbasulakan ka. Kansan ka nga imbilang ka sa anak ko. Agam ita, mariknak ti kinasayaan mo. Itilaksid dagiti nararamid ko kan kaydi. Uncle, Amo ka narigat para kan ka. Apakawanan ti kas kanyak. Gapu iti kanadakas kong ama. Agam sapay la ko matadumtag to ti guntaway ama pakawanak. Uncle, hindi pa lang, napakawan kayon. Iso adiyo ko man panunutan day ta. Nabayagan day ta. Ha? Gapo kada kayo. Gapo iti saan anasayat at ratoy o iti kanyak. Nagbalin day ta akarit ko. Tapno ipanagnag ko kada kayo. Asaan alapad, tapno igaad ko ti panagadal ko. Agyamanak. Gapu takas ta ti panunot mo anak ko. Sapay kuma, tay kandak iti gundaway ko. Tapno sulnitak dagiti nagkurkurangak. Oh. Apay nagsangsangit ka na ka. Pampanunutak dagiti nagbasulak ni Gino. Lumabalin la kuma, amay sublit amin. Ipariknak. Ipanagayat ko kas may sang ama. Ba nagadyak pulos simpariknakan ko anay di. Anton. Nagbalin na ka man naging bubukod nga ama. Ni kay raganak ta. Ngay sutin ang ibukbukak, iti panagayat ko. Linaksid na tankas naganak na manipod na kay asawa. Malala. Gusto dahi tanlakay. Saan mo na panunutin pa'y dagita? Kas itinakuna ni Gino, nalpasan. Tinapatag, nagbabawyam ti amin. Uwan bakit? Ikarik nga ramidak ti amin. Tapno masulnitak dagiti nagkurkuranga ka ni Gino. Oh, agpakada ko na nang, Uncle Anton. Sige anak ko, agan-anad ka kumaa ka na yun, Juan. Kastamat ka na kayo. Aganad kayo umit ka na yun. Ken, alwadan nyo kumati salon at yo, ha? Gino, anak ko. Mapan ka na talaga. Wan, Uncle. Di ka madanagan. Kanayon kayo nga umay pasyarin dito, eh. Kaya naibagak mo tin kaninana nga oray saanan nga trabaho. Tasi kasuna kay latan. Siya kundi makaamoy ti amin na pagkasapulan niyo dito balay. Ha? Wan gayam. Dito eh. Kwarta para kada kayo. Igatang niyo iti agas yung Uncle. Ken gatangin niyo mutan dagiti kayat yo. Siyak ti makamu kada kayo kaninanang. Ay na, agyaman na anak ko. Agyaman kami, anak ko. Agyaman na.
Ipatag mo ti tao nga uray di mo kapkapin ano. Tapno di kan to agbain nga agkidaw iti tulong kan kuana no agkasapulan ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.